And remember the Benin boom man here. They take a man as one year and to my who you to keep for more. A Maya Libya, so one show me ya and I curse the man. What you say? So we show by not tuning around this years. So we show by the team you show by only tea, around this we set us on the castle here. Oh, and then remember the Benin boom man be now Passia. Or no bell back you know the class, only taste, no Jawas, no parking, walk up on your baby or no pet. Only one domino for the rest of his life. What's an identity? Hey, and some more world, and some more, and some be a BCC, and some Yankasa. Hey, now no better Panama and Pelview. Nti yenyan panatwe na menso menkɔpe kwana call kwanya eno so wati koku ese mewie ya ba no ana sede na ayemi panatwe ni nyina na ewo ho se ye de kwa aware ana se ya afebo dey bio me ka we ana che sa bayo bi a wode abeto social media see if you hear I am dead, this guy did it. Ghanaian lady narrates abuse she is suffering at the hands of her psychotic boyfriend, ex-boyfriend. Her psychotic ex-boyfriend. Now, them just said, was say, some who say we and some say we and say the obi ewu to social media. And to some who say the picture that social media say or no, was sure them kwano can't as a first as one. Nature said. The ex-boyfriend and I kunu. Ni nyina ni so oni abrantie yi wo ho na ejai aba ohwa ne ekọ no ontimi biom e bi abrantie ni suban bi a wo mu ohwa ye no na ontimi sa suban ni biom enti no okacha abrantie ni se omunyai na obi anfa ne kwan obi a movie on e mbo ne bra abrantie si hwe hene ha me ade na so mi dem na me afa na me go plans I enjoy the year na afa na wo be ka chem say ye jajaja kra mi ya dia mi jai kra nti ene se wo be to wa asasi su pa de ene la lai na ba ye chire ma che se o di be me ye hu so ne be ma foforo gina ho bon komo keke anya na hwe ene jai wa brante en wo hu amane wo be hwehwe wo fie kwan na onu wi a wa chiro onu nso ni fie se mi ti no no wasem ka utimi meeting nso anachesa asem na yesen ebe yesen ngege no uhakwa wenu so ne abayo ni gina kwa na ne nafofo nso so support girl ni say ni a girl ni ye right say o hwe ye na wabre wo relationship no pese o twe ne ho na o move on no e ye okay no mo support girl ni nyina nso wasem mo ne pese say threatness and nature say wo hia wo de ene de o pese o ye wo no o de aye na bayana kasa ne de enso kra ye text messages threatening text messages what the text no ehunu no ne emu calls and your friend as or pick here na jai e chance wa kwa this some voice the voice changes and na horror kwa se ne pampa ya ehunu bi no and na chance wo no na bayo wo phone so sa o wi a no stock just o fa ha obo wa fa ha no nim so ha de ni nchi abranti obehun so ze me na mini asa samaya wa ira besi we ni mo movie mu no odane no wa ira fi ha ba dane no aba be na ina mini nese sa na ba abranti edi ya ba so otete na bra bo no wa kan te we di so se abayo ne die so be ma ne ho ato no na bra ko mu pa de la na semi nese e bra dwe ni nti ase so e ho wa etoda wo dwe ho hu dia youth apa se hu ni e ka o ma bra bo ugu ni eyo omo eburu adwene nti ase so nti ma bomodin atomensa afre ye papa eye pastor ye sofo Bernard se ommeka ye hu na oncheche nsemi eden na ma youth no enne youth aba ekọ enema bebre bi mu se anase wo ye enema bi se eden ko an na ekọ so ampa se asori ayekọ no preachings ayede ma ye na ya na youth ne ye nte anase den enti no mami ntwa me homra na yenko ye papa Bernard wo no nso nkyere na adwen e wasemi
You are tearful. Na yense mbrɛ no ye bɛkɔ ye papa Pastor Bernard Siama ofi Holy Ghost and Fire Prayer Ministry asori mu eche se wuti mu se Holy Ghost and Fire Prayer me na ese nya asem ketwa eche se prayers ni Holy Ghost na ngasa no ne to nsa didi enti enne no wo be maye nimdie efi Holy Ghost na ngasa ho te wa oti a wa nso wo sa ti bi ani mo be sesa wa adwen very fast asa ayi pepe ni bia wo ko ahimfie ni odu ahimfie ho no no sa ne yonku pepe ni na ye gateman odu ahimfie ho no mo hwehwe ohe no orebesen to orebesen na ne yonku ni osu na se biye free dia bibra osu na si umbra osu mi osu ni bra okay na ho nko ho okay na atongo ye so ofa kwan so akohia na pe besin na wo na dum no e no propro gu form ho no se na ebe ya ebe fi ne nu ase wakohia na ho na alaji so friend we che atongo umbra besi dia wo fa gu form no fufa no sap ansa na meni abrebre aja se wo hwe se ne a ono sori na pa be pra form ho no na wo wa ba na be hu na wa pro besi na hu be bia se fi ho na be pro gu ese osisa na fast enti enne ya papa efutuo no de be ma ye youth amu beti ya mu be hwe ye ne no se mu fa Holy Ghost ne futuo no sap ansa na ye ni abrebre wa papa ba na akwa Ejusu amofe ye nim se Holy Ghost no di bia bre ye wo too much echi ha say ye da se ne wo komo papa no anga sa ne wo komo de ne wo bi pa yo papa ye hwe asem yi a ekosu ya kamia ye se enye asem nko na ye first time ne ba bi say ekosu ase youth na aba se ni che se ensem ni bi wo a wote kura na wo bi sa ho se na me kura me youth yi bi o ade na ye bom ti ma de na me de sa adwin na bi mma me ti na wo hwe de youth fo yi ya ede pa na ekosu papa mama na wase minchia too much but for mo hwe chichi ni benche omunya ajoso ye tie ni se unse we akomo bon intraso akomo bon intraso ehwe bible mu David yibi ati ase owo ne dan asua ababa wa bi career no kama obi yire every year ya ne die sande bi kuku dina okume de ku sande le finite na meka se obaya no mu aba adwami wo unse mba bibiri na kakapiupiu o kakra kakapiupiu se ye ka se kakapiupiu a aise edwaman no etraso se 100% ono no de ni 1000 watts ba otimidi ne nsaji na ewi wa ne ba bi okay enti anu ne kakapiupiu ba so and you di no ma se no ho so na unse na the trend that you say edwamamo no doso ena mamemfa unse metwem kakra within the realms of the spirit lady bia o refer the lady Mogana okay o be release her for 10 years edwaman ko awo nso be ha gay lesbianism abapa we kura di sha ntete ho ere de kire se lady no abe arrive no oba be ye adwuma obi oni mu se mu bia ni ye prophet nti ena me kan wi na yemfa oba ne de nto apama so se woni be ma san na se woni na nya bond biara oni mu kwan se me patro ati ase ena oba bia no na sia woni na nya bond biara oni mu kwan se o threaten ewo odoso okay in 1 Corinthians chapter 13 verse 4 ba o so odo man ho ne so odo nya ho kire oje odo nya ni munyampe odo enjidie eyo ono ne dia me patro ati ase de ye ne dia na ejie enti the moment odo are revealing himself on the front line kire se mu no so mutimite mu ase odo enkum nipa ba bi odo on asunwie entokwase eni abodu kire ewo e patro ati ase enti sa be ma ne oba yi make se bibi techiri ena ho se ma bebre na no odo ye too much otimi no ye spiritual bond bia ye die sie
say ade no so akono ntira so akono bone ne ntira so ni ntino ebi obeka say fifi me be bi mame oh fauti safi fa me be bi mame e na be man say bi a oye ma ne bone so oye ma ne bone so ntino ade bi ani kwan so ba ne be yi bi a obeye ntene sama ye ni nyina ma ode na so wuja ne de ne forget ko ebi a be man oba ne bi ye be man de once na de to timi sepe ne hu yie but me be ka sen kan fa urani shu from kane because be ya ne nyasa odon wasene odon tawa ne odon sapo ni gare ni o ma no be ba se yem fa no tunche na nka yem fa nyame die emre ni mu kane usia be ma ku bisa na so urani je urani we me mfim pade but ene na ma for ntisa ene so for me ba o ka se usi ye shia be ma na anam fa so shia oba na ko bisa na se we urani chense ni pay wo ye me de na no ko bisa nyame na kwan me so na obe mu se nyame yi wa no se ye ode ana nya ode ye wi am chere off air enema wo ye prophet anasa wo ye sofo edify so ma pa ko fa so sia ba ye ma be bisa me ba too much odi be ti se ne waware so many years oni wo yada oni ministers ina da but on him me abede ne to akwanchere so odi we ba na guse wade e bu am ye program na san be guse wade ma testem okay ene wonya be ma o ye perfect wow once na de chen ene ye musa o fire o 6 packs one muscles 6 packs ne de ku abi mu ena o ba ni nso a se de ni sie kotie ne tuwa yi kuhu se de atuni nufo na eko once na de chen ye ni e no nso a chimfa mobra the woman told them akwa say ni pa na person ni ye sa edwamamo edwamamo ni manwa wa adwin ati ni dida o ka na ti ni ma nti so pa na no pa de ma ewia anajo e de ni ma ye ya nyame nkyere si ye ye aye ya e ma ahohum san bowura mu ene na mafo mo ye enu nti na ahohum na bowura edi yusu omo edi ye nyem nanka obaba de nka be ma jawa e de mo utiri mu kwa ne o de o yusu oba ni mo mu na eja be ma no na be ma ne mpese obeja oba no so onti ase okay in this essence said you make kanwa there is a spiritual backup you baby and also mo ya apam secretly maybe at first na mi hu memo mu assault and na me be sia bebre sisi mi hu memo mu assault and na be sia wo mi be sia maybe I will we but me feel so we perfect match but as time goes on you do baby you use our plan we are perfect but who use our limit here e jo ba no kwa sia the one limit or what your pen or the one make you form also na then and the member bebre na person go many make you form because if you are shopping what see the mama baby pen what the wage ntia so do wade ntia enti ko ba di say ya ebe your how ya mane wo di mu san say be mane na onfo be dwene say okay in the first place boys so mu sia mu timi di wo mo yire no na so mo girlfriends echia maybe I make up my sia na nka no me fa say be yire say be tin so am so wow I was not a prophet true me wife me rather be a prophet wow so true me wife me rather see me abe permanent and you say me do baby I have respect be the my wife so what you say my wife na ma me dia ma baby abadunya amadu so oba pa oba ta me ti won say na de ni chen and you say ko me oba bi no o support so and na mema baby fi say ma baby na e jimifo aya samo ebi a onye onipa bi na obo kakra e shepu da ho offense one a and onya a stepping stone or going to treat for once that the oye ma kan ya wani je ahobrasi obuye ni die bi ode ma woni beje ni si a dabi because onya the upper hand nya stepping stone bi a oti aso and then so majority obo muti majority be ka sa na tie onye the upper hand a obutu as a bullshit bi atantan bi e woni twitwi for because area kanana bi a oni bibi na ne waba be ye bibi na oba no so we bi oye well respected woman e ma be na respect wo but bi mo die etra so
ubunu to the limit say your person or enrich or get you closer as I here or picture be as or nipa but a net currently the woman she is in I'm sure yes maybe see a whole lot I was not like this me atade baku baba one set any trousers one me na me set anoti kora me see oba no the kasa there I was rejected by my family. Seriously? Me come across o topic na my page we nyaba me papa rejected me. I went to my mom at Kofodu and also rejected me. I came back to Accra. I came back to Accra. I know that the Bible will say, I know that I'm see about but I feel something within me. See, almost done no, you share this house so mommy and they. And they started the incommon so on Pibobia Oko, me ya, no woman I said, my head distress, I'm so ya rejected me, meaning baby I may question see. Tiu, or bad bamboo so, Emma, me yet, me bad to continue, then enough baby compare baby man give it to or bad could deep drama about the rest of the notes, yes, the new vampire was and then I'm shy. Yamia me deep wa, I know dinner, I know sick. Wow, and your body goes here. And remember the Brinal do mind here. They take a man as one year and to my good you to chief for no. But my idea, so one show me here and then a case the man. What you say? So we show by not tuning around this slap years. So we show by the team you show by our own here. Around this we set so the castle here. Oh, and then remember the Brinal my baby now Passia. Or no back you know me class, only me taste, no Javis no parking, walk up on your baby or no pet. Only one domino for the rest of his life. Once I didn't tell you. Maybe she have me wife, you know, about Aqua, Menin Nanti, ya, me sharp, or I miss no Abrano 1 year. My shadow and Abrano 12 years. Only me papa, your cousin papa was that, and then me papa, only me papa. Because they may yap, mamma. What you say? Then she. Among the people acting in the Munam, I can see I'm a Bushian. But to some Ababa and Abranti cases. So, who will be now one, then will you Jimmy Fool? What you say? Who will be Bob Lanas, who will be Tuan Mumbia? We were just friends, yet Nantia's boyfriend gave but he led to marriage. Marriage no matter what the child and Tafo. Wow. Once I didn't tell. Or check for someone and take the account. Just a very perfect a also I didn't take a branch of Bano Machine, so we only take advice. And one woman say a baby, and I say baby, a baby, and we should not see a baby, and we and I got trigger sound. But yes, I got trigger sound, so it's up for them, so we as a mature people. If you are bro, many times we say, Mamma, and you don't do Rami. Now, the woman may crab me in a room. So Jamie Gabi Baby, ain't it be a showing if you are open one or quite a fashion on your body Becassa. What you say? And now ban quite a man Becassa and Tia the back, and I send penny for the so compensation because we should be at the freezer. Painting assassin now. Once I didn't tell you, ain't mother food by being so me bad be desire a baby dana. Oh, and a wire branch who be this year also bad. Every wish about the fall this year also. When we do the Quasia, we will be Jana. The idea should see I did then, yet you are being seen or kicken. What's not in it? Let me pass on my bow. That's a Sia, the Abranti any or threatening girl in the base or man and home and only your own to me, Jay, now, man and home say. I saw a man and obey or man worry bear my foot for a pan or be so on a bear my foot for an near Lala. And tell no say no. Or drum to be a boy and a dog girl, no. And I said, dainty and money, a woman, a girl, on Pessa girl, a bit of a girl, and a life of an apple. I said, Papa Makai, me name a intimate along the line, with the phone, leading, and I will Romano Cognes Kenny. Tis some case, ya Cognes Kenny, Tina,
sikani no nso no ɔhwɛ no but ɔteetee no teatea ɔnyɛ ne sɛ deɛ mɛyɛ ɔbaa no because every week me man chop money me man ba sika for the week ɛtɔ nneɛma bebree ma ne ho tɔ ɔyɛ n'adwuma nto free minded small issue bi ba pɛpɛpɛ no na or jumping into that guy. But it pains me a lot. So what spending one in a bam and any over. So what you say? Ah, me ma kuma nyina. Amano. Say dia say no bobranti. Maintain. Enti a whole lot. And I make say abranti be very careful. Abranti only very careful. Say ene ma bibiri na no se bi previous ahonhom aware half. Yen take your into consideration ahonhom na aware half. And emranti no so ya to ye dem na ye kon. Adi bi ese skirt ya se bia na be pejani a head ye skirt na se. Wa peja ko hwe ye skirt na se kwa di obedi. Wudi nsu kwa de be ka osi. So what you say? Because odo bi ewura be ma no ontija. Enti mi fan se on pempenifo. Ebi onko hu na wofo na se mpenifo bi a oba do respect omo on chintina se. Oda asem di odonti obi abonu hu chiru. Odonti abeka ma mi peni bi abodamu ni na ma beka kuru mu a enye what you say odonti okoto se ni kunu ne oba bi dan paso. We free group aba. Emu a maame na boda. Sa wo se ko egu me. What you say maame na boda na ma beka. So many years. Enti oda asem ye take ne benyansafo. Die na adwumu do onse na de ne chenu die onim de enim se de e ma bebere na hia kokro enye se ma bebere na oba bi anya ena dia be ma no je bia e me ma nje ase de predia se dum ni bia o person ne gaga asem e bi oba no so steady wa hwe se akosi kwa me hia se na wote pa me no ntem na wo ye mi se ye ne metwe mo kakra oba so de otwe no kakra na obi nso oje once na de jiji meka so munya nto kwaso mo kwan na odon tra so wo compose wo na wo hwe je da wo mani because mo bobra mo obusia obema wo obusia oba wo obusia mo bobra obi a pese esi yi na se odo ko twese kan mo odo se kan gutwa oda na mi odo na ko wie se tira ba bo so odo be ma no ho so enya ho kire emfa ye ye de dia what you say ebu adi nyina eji adi nyina to it is also domia take me as I am fa say dem je bia be kom kwa na ye ba ni shuban bi anase ohun one or two things bi e bia akosu efi ajali mi nyai o mi dia my friends bibia traso what you say no on tini pressure no nti e nam so mo di jai what you say it e you want to be and get into all those relationships they lead to marriage it is a we say na me dia me fe ko saw ka wa warewa na bia adwema wo ye no wo bu ani egusu se me jai but behind the scene obeya e be case ya mama asemo obusia enti no papa yembisa se nia obeyi dia beto social media se owu a yembisa no ne kwan so san se awofo aposifo ahimfie amini mpenifo anko betimi dia akwakoto omani enso ni nyina no afa akwakoto obi enim na emom social media eno dia beto se social anka na aseboma eden nti na ma youth yetimi egi social media edi eche ye mpenifo ana asofo ana ye ferifo a yenim se nipa me ne no wa asemi o ferifo nti no me fa asem ne koma ferifo unse eneno the situation what the ground so aye bibio ene akola ebu pani mu akola ye open no ka kire pani ye pani ni pe no ka kire akola enjo asembi e be fi pani bia no bakra kire akola akora uti mu se nyansa no Bible nso aka se nye de wani ni adwini woni tiri nkwa na se wo nyansa ye wa akola ebu a wo nyansa ye bewu pani kwasia ye bewu akola nyansa ni na pani kwasia ansa na ye wo no what you say tiano de it a whole lot unse one of the social media ba se police ya bo no tu o toilet so yes I know we bia because okokache now for e be sere no
the other caution in your mind, everybody, ahomete, etiakoma, and generally, you wouldn't a very anything number. You got the quite a woman to them one answer. Need you got to the chair. Once an identity, so a whole lot and social media about the place here. What do I say to you? We are drink kakra, we are drink kakra, we are new by the Facebook page here. I have been at a siama. Maybe advices. They work at the told me to be your life. You advice it. Page issue now. No, must say. It's at the end of the day, once a month for your own son. Eba. Ubi to be fed up, we win, many Casana. We will win, we have with Amana. It's a collective of brilliant minds. Also, KTB more social media, but if you person done it, once another editor, and can make you ask about social media, say you are in more, and can you attend the and yet any would see a woo. What you say, I didn't how you know about 20 or drop for, and it will be our person, or between the Philippine about 2 financial, will be young Cassache. Now, you know, Kumu, Emma, or Koffo, which may have more in every PF. By near any was any Cassa, Cassa. Said the Emfra. But what you say, it's a whole lot of it put together. And the more relationship, every now call a new merchant, you crowd here. What you say, but I see, I be a simple. What you say, as the youth now here bound, yet young to was here. Now you tea and bedding for at the same year future. And that why I must not keep a new future and say. Pẹ̀lú gbọ́dọ̀ wọn sọ ti akọ̀lẹ́ future and serving. What you say? Bible Troy, Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 say akọ̀lẹ́ gu pẹ̀lú na pẹ̀lú instrument ṣe akọ̀lẹ́ ne gu fún. Yeah. Onim say yeah hono. Ebi ya kan akọ̀lẹ́ ne de ne Ba pẹ̀lú fún ne de. Na pẹ̀lú fún ne de ne ya na ya kan say. Sa mo ma dwen wa menti ase. Pẹ̀lú fún ne kan se bibie mante. So what you say? Aha, onim so pẹ̀lú Sabi penny kwasia, you know, so kwasia. Penny Jimmy for the Sabu, so Jimmy for. In John Chilma, Palace, called Mamma Chin in answer. Tinan Beru said, Penny or Tnas, Emma said, you are for you, and come for a year. Or come. Once I didn't answer. And see, a whole lot. We probably addition, you can see it. And the Mabu baby, oh. And the man said, "We want to show be out national question. In which way? In your foot, in your banner, in your bounce, in this pass, in your bearman, a better ticket, and much of money. I get that one no better. As a one other come, my bearman. I oh, about the room, this 6 pass and a ticket, and 9 betty. Once and fresh boy, my guys, fresh boy, much of money. Uba school fees. What was this Papa with your school fees? That be. I'm very careful. Papa, I'm busy with Misa say. And plan training the way they are when going on a bit from what they are number. Now, maybe Misa plan training in none as I said. The power you. Sir. Aduane ne denti na oti sika kotoi me bube me kasa wa be mumpa aduane no ne denti na oti sika kotoi wo bu aduane no e wo di akom enti wo bu bi ba wa witness a perfect match bi say oba we di nyana me ne be bobla wo de wa no kwa koto no so kwa de wo ne nya pam e wa de kwa ti ase na Leviticus 18 verse 8 or see the order the one account bound in a company, the answer man madam. The order the bear marco so baby has some and I should do on your banner quack down. Every Bible see answers are better man no man over. As a no more than what I wanted there. Yeah, 2 years I saw for the blue and my job. Yeah, so and I saw them. A branch any mad diploma dollar solid. Say a shell not because I say a shell no body of money na transfer. O course of we wash of Kumasia. You who some of another one. Because sir, you want to fee and the Kenya suffer in a one by uncle. Open over warren. Unyama would be ultimate in the Kodayan.
So baby na kwa nti na jina so na fa wa. Won se na de ne tie. Enti ti. Hey, ya ke fa yo. Ebi mu be ware horo, ebi mu so be ware ama asio akoyi am. Se ade ni de nti na ko to we. Enti na me bu be ni de. Ebi awo ka he na nye. Ya se da wo na wo sa. Obaba. Odi bibi na nye da so yi toto me. Yi toto ya ka se kura. Amofe. Ya ka ni kura. Ebra o se la o ma ko bio. Oh, e se la o dia. What you say? I'm Buchechi. Papa for fun now. Papa for fun now. You can't let go. Kausi. It's just over. Na go de lesre pa o. Go be ma na ma be tendi de ti wa o mu ni de. Enu na Bible say nkom say better that a mass 7. E be ko be no say mfa yi em so o so pe. We ti na Bible say nkom. Oh, what ma de efe. Kwa busu afrofi. Unso ba de umuna o de respect man ko ma mention papa nche ko yi we ni mu a. Wo busa de bia. Oh, black fi. Ye be ko adwuma wa ma o ma o fi o. Menini fa bi menini susu o efi awo ni o black fi efe. Oh, oni ma ne da ntia o wo nchen. Wo munim se awofo nim se wo musise bibia e di ene pa beba e di munyam se be breja ne na. But enye ye nu. Ko ya boss ko yi we tuwa. Na enume ngwase breja ne na. Ye to mo bra. Awofo atase. Entu mu nyina kom ene ma ne yimu. Entu mo ba be relationship you very careful. And your baby action in the company, and your baby are the moon at the jar, you go escort free. Will be our village. You say, I'm a friend, your baby Anna, who at the demo of a cosa. What you say? Said, don't mean of food this year now, taking and say, yeah. And so a beer, who you be a crowd, young son, and build out here. Oh, painting assassin now. Said it, Abua or Namo, you be Abua, and what watching the person in the old baby. Eju na baby you be no kona ko huni na ne eja. Oh, no mo form on town to say, ye expect Abranti say bia some years ana a year to come or ba ye ba ye this one. Ben ye broken heart in your money sa and see who baby. Oh, the uncle Jessica ko wo ye ho obi kwa betima sen ho akonfo. No actually talk to said you actually about between. I say school for JHS. Now bo na I just say I'm of what you say. Akola ketwa sa ne den kwa na wonim den na etete wo asudie be na da wo so nti a wotimi sen wo sen wo ku ti sem bibiri odo asem ne mfa ni abu odo nti na Kristo bi wi odo nti na ye de pia wo Kristo ntim otie mo pa cha wo ma ni pa so odo nti e na ni bo asem ye bo ne nsem na do a otie wan ka he odo nti a isan so bo ni pa enju ye o fele Bible se de o feel o na pese ye ma o nya nso o se na de o ken kan o mo ase na Bible say ye wo do ho ye no so sa so relationship ye graduate dia come with dia and ye respect ye ho ye fu bu ni di e ma me ma ye ho se be ka se twini ka se fi ene sa ni ma no mo nyina ye yin to twini so bu mi ame bu what you say wo ni di ni obu ma mi ame so sa na mo ma enti sa kakra ka wo se Isa no ni empeni for the tina say 90 years, 100 years, 120. Aya ti o mo asebo bia, mo tina say asundue. And is also on me kodia, and you bumi, na me nsu mu. What you say? Obi adua fa de no to a, na me dia to a dey. Yes, that mati o me pa tru you. O kwa no kwa ya to de o. What you say? But entinti na disrespect ni pa dia en camera. Enti papa eya branche asemi a order so tete abayo den pa na o hwa abayo ne nyemfa se dia me kan on pempenfo o mani mu du what you say on ko fa kwala bia mfa ne ko gina ne nim on frɛ empenfo be frɛ ne gya ne n'anim no matena asɛm so abranche se dia abayo ayubi disi wo ba be fan empena tweke onya o yere na said watch blantan atwitwu ni agyan pia e de tata bi disi ukunu abekọ akotwera ban kukum it's adenti e ye ni gumu ana de no bi so akere wa hu bi da wati as odo sa wa akere ko no nan no nse nyina ko it's
ɛna nsɛmfo no nyinaa bɛpia ma ebi ada ama yɛyɛ sɛ mempɛ sɛ bi a mehu ba kɔ adwam ebi a wɔbu n'ani agu so ba me deɛ mewɔ adeɛ no mu nti ɛbɛpie nsɛm bebree wɔ mu because a relationship plan yɛsie sɛ na mede kankan dɛ ɛkɔyɛ marriage deɛ a ɛyɛ nsɛmfo bebree. But ebi mu wɔ hɔ nso a ebi mu wɔ koraa na they've never been into any covenant. Enso bɛrima no ayɛ n'adwene sɛ wo na me no wo tena sɛ me metumi aspɛne wɔn ho dadeɛ sɛ sɛ obi afa bio. Ɛna yɛ akɔnɔ ntera so waspɛne wɔ baa mu a obi nso spɛne ansa na wɔn nsa dɛka so ate ase sɛdeɛ ɔbaa no firi baabi ɔyɛ transit deɛ n'akoma bɛtɔ ne diem na ɛbɛlɔke no ɛno ano enti ɔretwam obi afa no asiesie ne pie na bi baabi na wo nso wotoa so enti wo nso wɔntumi ampie na mfa nkɔ no destination a ɛne gyae na ɔntena ne kaa mu sɛ abion bɛbɔ no abɔn trailer bɛbɔ no abɔn ate ase enti memɛka sɛ wɔn nyinaa mu ɛyɛ respect sɛ mehyia wo na mewɔ obuo wo sɛ ɛnɛ mmeranteɛ de pɔ ɔbaa bi kane a akokɔ ahobraseɛ odwan nwanwa ne bɔ nyina kotokotokoto onya pɛ ɛno ano no ɔn respect bio but obi de hyia nso deɛ yɛn disrespect no obuo ne fɛre ne ani di ma no sɛ yɛti biara hwɛ yie siesie no korɔkorɔ no kyɛ sɛ yɛne sɛdeɛ waa wɔpɛ ɔbɛyɛ saa ma baakɔba ne sɛ di a ɔkyerɛ bi na wakɔ akɔsɛ no wakɔnkɔ no atwerɛ bɔ nkɔdwo pii mi so na ɛnyɛ woa anaa woabɛtwerɛ obi koraa bɛtumi agyina so koraa akɔyɛ ɔbaa ne bibi ne yɛde asɔ nti bible sisi nti bi a yɛnam so ba nkɔ nwie ɛnam so na obi aku no ade nti a wɔdɔ ntera so nti ɛyɛ a ɛma nyansa wate ase ɛntɔ asom wɔn sɛ na adeɛ no kyerɛ no nti it's time sɛ the youth coming from 20 years 25 30 35 40 45 yɛbɛhu no nyansa ne yɛbɛhu te sɛ yɛyu amanfoɔ ne ɛbɔ bra womfa ntumi mmɔ bra ma no yɛyi ɛne adeɛ sa na ahoseɛ ba ɛnyɛ wankasa yɛ deɛ ɔbɛyɛ ɛnu nti na ɛkɔfoɔ bi de hyeɛ ɛhyɛ ne kawade ne tom sɛ yɛyɛyi yɛne ne bɔ bra na ɔde afei ada no turo ne agyan dɛbidɛbidɛbi na asɛm bi kwade kɔ police station a officer nkawe ɔde ɔno kora bɛsiisi asɛm no perfectly ɛnu bɛbi wɔ a ɛmu bi kora nte ɛmu nsɛm yɛtase no ɔbɛnyansafoɔ mu akuya ade na sɛ weyɛ bɔkɔ sɛ mode yi ato yi na ɔdɔ no san ka so ɔbɔnefoɔ no deɛ ɔpɛ yɛ atete ne ama ne yɛ o ɛna ɔdɔ di adeɛ nyinaa so nkonim Exodus chapter 20 verse number 15 17 ɔsɛ deɛ ɔwɔ wie mmeransɛm no nyinaa so bi mebɛwɔ a memfa sika nkotwa wo wɔn sɛ na ɔdɔ no ɛdiiɛ mebɛwɔ a menyɛ wayakayaka de ma wo Philippines mebɔ mpa ɛkɔ a yɛhowa wo ntie me because ɔdɔ ɛkata mfonso so ɛkata ɔne so ebi a wokɔyɛ biribi na mempa wakua ayɛ meya paa wɔ medɔ wiase mesrɛ manyi bio ɛyɛ makyiwadeɛ kɛseɛ mempɛ yi ɔbaa no so sɛ me ɔda someɛ so bi ne a ɔbɛpa kyɛw ntintin so ana ɔde akyɛ na mɔtoa mɔdɔ akɔ adie so ate ase yo papa nti wafutuo etwa toɔ koraa yɛbɛ sɔre so asɛm yi so ɛne sɛ ɛde ma youth ne abayewa no ne aberanteɛ no aberanteɛ ne abayewa deɛ wɔdi kan ka sɛ ɔmo mpɛmpɛnifoɔ nti youth na ɛwɔ abɔnten na ɔmo nso ɛwɔ tebea bi mu sei no afutuo bɛn na wɔde bɛma wɔn na yɛnsɔre so yɛbrɛ ne nti mafutuo a mede bɛma wɔn sɛ pentia asase ɛnna hɔ kwa ɛwɔ de ɛwɔ me ne nyinaa kɔte bɛnkuru mɛsrɛw sɛbi obi de hyeɛ ɛna no akɔfa sɛ ɔne ne bɔ bra yɛmfa obi de hyeɛ ɛndwoodwoo ɛnteetee no ɛnha no ɛnnisirɛ de n'akwan sɛbi ɔpɛ sɛ yɛyɛ ma no yɛma ɔmo nso saa na mɛsrɛw the youth coming akɔnɔ bɔne ne akɔnɔ ntera so yɛsrɛ ho ɛnhwɛ ɔbaa bi to ɛnhwɛ ɔbaa bi hips ɛnhwɛ ɔbaa bi adeɛ bi a ɛbɛmo akɔnɔ ɛgu awura daabi ɛne yɛ akɔnɔ honam akɔnɔ baapɛ ɔbaa bi a wotumi sɛ wodeɛ yɛde ne gyina escape so a ɔyɛ ewuma na ne awurade ka ɔmo asɛm sɛ ɔyɛ de pama de benya no ne boɔ yɛ den woyɛ ma 1,000 si a 5% pɛ ɛna ɛyɛ mu nti mɛsrɛw ɛnhwɛ ɔbɛma ne 6 pass ɛnhwɛ ɔbɛma bi bo na bɛkyiri na katikati sɛdeɛ teɛ sɛ wɔyɛ obɛtumi apayɛ mu wɔn mpɛm ɛmfa ntua school fees yɛmfa nyi akɔhoma mede yesu din pa ɔkyɛw afei na hwɛ ɔho yi
ebi a person me twetwe nkoma beti ma frɛ mo number we so 0249 631876 0249 631876 manu atɔ baba yo abusia ya papa Bernard wakan sem bebree na mi gidi say youth no a mo hwɛ yɛn no especially say enye nkola ne nko na edi nsɛm wɔ ne mpanifo no kra edi kra kyɛn yɛn nkola no enti wo a wo hwɛ yɛn bia mi gidi say ofa wo futuo afi nsɛnea me di kanka Holy Ghost ankasa ɛnenne yɛde abɛtena ha kasa enti mi gidi say Holy Ghost na ka wo baby a wo bia says the say go deliverance abo baby awo ti bo modern na fam wo futuo na nso fa bo bra na say wo hu obi o what bia bi mu saa fa tu ne fo na ka che ne say won hwe too much gh yi bi a video bi a wo hwe wo ho no no on hwe no nti mu nsem fa tu ne fo wo betimi nso ahye wo other social media platforms no nso za pepepe na kwaso ana following wo other our social media handles Facebook, Twitter, ho here me pa ni Instagram. Midi ene akosuya kokua ansa aka Queen Fidi. Apa aha makramo da send the message here.